Kalawai ban fernai CLF kabahap hasillah bolokan CNRD blok ha kejelam ikong Taihun Ksyar kum ka presiden rengkat ikong pentip thaba kum ka sekretari rengkat ka isi hibarok kawai lengba ka jing trejitom jongki kelala ban plis ndon ya ka lawai ban fernai enterprise CLF pli da ikong kenta BDO ka hasillah bolokan CNRD blok Harengkat ke jenenlang usardar ke ilaka nong thomai mausmai ba kenes khongwa kata haka artarik unaiwing arajar arpusan bat hadian beladap ban pli ya kalawai ban pernai CLF Enterprise layo ru ban khap ribon saya ka bolero pick up da iba balajit kupasundram ibalong ukongsan hakani ka sngi ya kani ka bolero pick up layo na ka jingerap bisa bat da ka bekersan NRLM na ka AGEY scheme Bat hakan dikasngi le don lang blok project manager ba banshan si imyong haka jing don lang ru iba el saukumi Chester coordinator kumjuru haka jing don lang iba Julius Sotun ibadai i BPM barengkat ikong pila nongrum ibadai i advocate balai don lang ru hakan dikasngi ban pensingai ban ai museum dai Dr. Kesawian ibadai naka veterinary department bat kiwei saya belajar ibang juga banyak keren banyak pun nak pos puang aku bisa nam tajubi kajim khat kajungi sa kan ka program kajungi bagi nyoban kris nan ya kan kali dei mapi wei ubadan betalam ha kan dan peti bat ni bagi lapan pelong kan cluster kumba kalong menta bar kumju nam tai ses madam PDO kumju sadar bat baro ke bedan hang ni kem danyo ke teng su baro ngai ku blai pi ha kan ka po bat kajing temu jong ka cluster na ka benta jong kan ka kali kalong bangin nek camai kan ka kali bat bangin yo ru lese banyarap ka bangin kiet ki ma ki mata jong ki SG member ka banong ka jmentoi na ka benta jong ki SG group barkum ju na ka benta jongi baro ki bahap hapo jong kan cluster dengan ngis kem banudu kan ka sni kan ka kali kelade ka wei ka ban syakri na ka benta jong ki khun ki hajar ki bahap hapo jong kala wei ban pernai siala di kan ka puang ka pa di sang nya ban naik kan kali